Epizoda 18. Da, epizoda 18. Predrag Mijatović. Predrag Mijatović, čekaj. Ja moram da pročitam tačan naslov. Mijatović organizuje opoziciju Florentinu obezbeđeno 150 miliona evra. Dajte, ozbiljite se. A od konferencije za štampu Florentina Pereza očekivali smo jednu od dve stvari. Prva stvar, da objavi potencijalno ime trenera za sledeću sezonu ili druga stvar, da podnese ostavku. A dobili smo... Ostanite do kraja, pričat ću o svemu. Crvena zvezda je potkradala Vojvodinu, kaže sudijski analitičar sa Arene Sport. A šta je prava istina? Partizan je rešio pitanje evropskog takmičenja u kom će učestvovati i dobro je da se mi pitamo. A Xabi Alonso ima novi klub, pomalo neočekivan novi klub. A ti budi kao Lazar i postani fudbalski bon vivant. Za samo 150 dinara mesečno. Podrži rad ovog kanala, a ja ti obećavam da ću sav taj novac uložiti da sadržaj na ovom kanalu bude još kvalitetniji. Hajde da krenemo iz početka. Vojvodina je krenula furiozno u finale kupa, ali vratit ćemo se na igru samu kasnije. Finale kupa koje je bilo još lošije nego što sam ja predviđao i pretpostavljao. Neke kvazi tuče Delija sa policijom, lomljenje novog stadiona koje su njihove firme gradile. Vrhunac ironije će biti kada se na tender za renoviranje, to jest popravku lagatora, prijavi Ultrakop kao jedini ponuđač. No, to nas ne zanima. Stvarno ne mogu da se bavim stvarima koje su tu da zamažu oči nekom delu naroda kojem je to upućeno. Meni jedino što može da promeni sliku je da javno priznaju šta su radili sa ovom vlašću i jasno i nedvosmisleno zaurlaju protiv ove nakaradne vlasti. Sa šipke da krene, sa severa. Što se tiče ovih drugih, što su pokušali da popune drugu polovinu stadiona prodajući karte preko sponzorisanih objava na Instagramu, oni u tome nisu uspeli ni blizu. Ni blizu nisu bili onim brojkama u finalima kupa protiv Partizana ili na Partizanovom stadionu, iako se opet sada poteže kako ih je Partizan tada krao pa su napuštali teren. To nije istina. Tada, koliko se ja sećam, a mislim da me sećanje služi, igrači Vojvodine su napuštali teren i tražili da se utakmica odloži jer policija nije dozvoljavala navijačima iz Novog Sada da dođu ili da uđu u Beograd, ali ne postoji jasan i neutralan izvor koji je celu tu stvar istorijski raščistio. Jedna strana priča jednu priču, druga strana nabeđuje prvu stranu i na tome se završava. Nebitno. To ćemo staviti po strani. Ali pročitao sam negdje informaciju da je na finalu kupa protiv Jagodine, znači Vojvodina-Jagodina na stadionu Partizana, bilo 11.000 slaninara, što je trenutno misaona imenica. I tu dolazimo do toga da li je iko očekivao povoljan rezultat za Vojvodinu protiv Crvene zvezde ove godine. Pogotovo kada se uzme u obzir drama pre ove utakmice, o čemu sam govorio u prethodnoj epizodi. Sudija Pavle Ilić je potkradao Vojvodinu. To je mislio i Tanjga, vruće glave, nakon utakmice, gde je čestitao Crvenoj zvezdi na pobedi kroz penal lutriju, ali je imao zamerke na Pavla Ilića. I onda sam nakon toga video sliku Tanjge sa citatom Beogradskog sindikata, pravo čudo je kako jedan poziv menja sve. Tanjga je sutradan uputio izvinjenje Pavlu Iliću i pripisao je svoj subjektivan osjećaj nervozi i vrućoj glavi nakon utakmice, a da je hladne glave analizirao i video stvari na drugi način. I jad i beda. Valjda računaju u Novom Sadu da im se više isplati da nastave da budu ulizica ovog zvezdaškog fudbalskog sistema. Nisu oni samo ulizice ili filijala Crvene zvezde. Oni su ulizice i poslušnici ovog fudbalskog sistema, koji bih ja nazvao zvezdaškim iz jasnih razloga, da ne ulazimo sada u to. A da je najbolje za Vojvodinu da Zbiljić bude taj koji ima kontrolisana iskakanja za one sa jeftinim kartama. Kako drugačije to da nazovem? I sve ovo je bilo samo odlaganje agonije u borbi za Ligu Evrope. Kad kažem agonije, mislim na Partizan. Ispostavit će se tako, ali polako, idemo redom.
kada smo već kod agonije tog kraja sezone, Real Madrid je odigrao 2 utakmice od kada smo se posljednji put vidjeli. Igrali su s Ovijedom, koji je odavno ispao, i sa Seviljom, koja je, može se reći, nedavno otklonila sumnje, odnosno rešila pitanje opstanka u toj ludačkoj tabeli i ludačkoj borbi za opstanak u ligi, a može se reći i borbi za Evropu u Španiji, jer skoro pa se spojilo. I sad ove 2 utakmice možemo sagledati više kroz ono što se dešavalo oko terena nego neposredno na njemu, ali pričat ćemo i o jednom i o drugom. Sad, odakle da počnem? Odakle nego iz početka. Pojavile su se priče da je Florentino Perez svojim najbližim saradnicima rekao kako je umoran, a znamo već da je mnogo stvari iscurelo u javnost pre toga. Poput sukoba Valverde-Tchouaménija, neko je čak na X-u izvukao cijelu hronologiju sukoba između igrača i ako pitate Florentina Pereza, on smatra da ništa od toga nije smelo da dospe u javnost, a i ako su te informacije došle do novinara, su novinari morali to da cenzurišu u svakom slučaju. A ja ću tu hronologiju staviti ovdje sa strane, jer ne mogu te prežvakane priče sada ponovo da žvaćem. Poenta je da se od ove konferencije za štampu Florentina Pereza očekivalo ili da je objavi ime novog trenera ili svoju ostavku. A dobili smo seksističko raspravljanje sa pristupnim predstavnicima medija, kao i nekim apstraktnim, u nekom Vučićevom maniru. Ovi, oni, koji nama ovo i ono, protivnici, izdajnici, novinari, nazovi novinari, ljudi koji možda i ne postoje. U svakom slučaju, Florentino Perez je rekao kako neće dati ostavku, ali poziva na izbore u isto vrijeme, jer hoće možda da utvrdi svoju moć kroz izbore i da kaže, eto, ja sam izbore dao, kao i Vučić, ali nadam se da Florentino Perez neće krasti izbore u Realu iz Madrida, kao što radi u Srbiji. A onda su naši goveđi mediji uzeli da objavljuju kako Predrag Mijatović organizuje opoziciju, ja moram to pročitam, on organizuje opoziciju Florentinu Perezu i spremio je, zamislite sad, 150 miliona eura za te izbore. Jer tobože vlasnik kompanije Cox, ali ajde da i ja dramatizujem, kralj sunca kreće u pohod na predsjedničku fotelju Reala iz Madrida. I ovaj drugi deo se može reći da je tačan. A za ovaj prvi sam morao da uključim NordVPN i odem malo izvan naše zemlje, makar virtualno. U Španiji apsolutno niko nije preneo tu vest o 150 miliona eura Predragu Mijatoviću i to sve što se kod nas pisalo, ali moram priznati da se o Predragu Mijatoviću pisalo. Pisala je Marka o tome kako je Mijatović, kako su napisali, dešifrovao, odnosno pročitao Florentina Pereza i prenose njegovu izjavu kako se on nije čuo sa Enrique Riquelmeom, kraljem sunca, vlasnik, malo čas pomenutim vlasnikom kompanije Cox, ali da se čuo s njim, on bi ga prijateljski savjetovao da nije još vreme da se izađe na izbore i da protiv Florentina Pereza ne izlazi na izbore. I onda isti portali koji su preneli onu splačinu, kako Mijatović sprema opoziciju, sada prenose vest kao da ništa nije bilo maksimalno 2 dana pre toga. Bukvalno su preneli to kao sasvim neku normalnu stvar. Prenose vest kako sada Mijatović, savjetuje Florentina Pereza kao da ga je Florentino pitao ikada za savjet. Florentino je najurio Mijatovića, znači kada je smenjena uprava Ramona Calderona u kojoj je bio Predrag Mijatović, prva stvar koju je Florentino Perez uradio je da je postavio novog sportskog direktora umjesto Predraga Mijatovića. Kome to nije u Srbiji jasno? Sada, Mijatović stvarno savjetuje Florentina Pereza putem medija, jer je egoista, narcis, ne znam, hoće se o njemu piše, ja nemam pojma. Kao, Florentino Perez da ima vremena da se bavi Predragom Mijatovićem kroz medije, vjerojatno bi mu kroz medije poručio ko te pito. Otprilike. No dobro, nebitno. Mijatović je savjetovao Florentina Pereza, ajde kažemo možda i smisleno, da proda Mbapea ili Vinija.
Ja sam pričao o tome da treba da se proda Vinicius Junior, tako da, ajde, neću sad da sve pljujem Mijatovića, nego samo mi je smiješna ta cijela situacija gde on odjednom sprema opoziciju, a onda odjednom savjetuje Florentina, sad on njemu pomaže, a onda on demantuje da je pričao sa Enrique Riquelmeom i to demantuje za medije koje o tome nisu ni pisali. Ne znam šta da kažem. Ne znam šta, ja ne mogu ovo što da artikulišem više u glavi. U svakom slučaju, kada smo kod tog dvojica, Mbappe i Vinicius, a šta se tu događa? I koliko je s ove distance loše što se to ranije nije preseklo. Nego maze se i paze zvezdice i mi sada imamo situaciju da Mbappe ljuti Arbeloa. Arbeloa ga stavlja na klupu. Dakle, Mbappe ga ljuti time što je kasno sleteo pred El Clasico i onda odjednom kao nije bio spreman za El Clasico i Arbeloa kao svaki normalan trener ga stavlja na klupu protiv Ovieda i nakon utakmice Mbappe odlazi pred medije mimo svakog protokola i znanja PR-a kluba, daje izjavu kako mu je Arbeloa rekao da je on 4. napadač u Realu i da on to sarkastično poštuje. Arbeloa odmah dobija pitanje novinara jer bukvalno u tunelu, u onoj mix zoni, ili kako se to zove, Mbappe daje izjavu za medije, a u sali za konferencije za štampu u isto vreme Arbeloa drži konferenciju za štampu i bukvalno, to se sada moderno je vreme, odmah se to sve sazna preko telefona, preko ovog, preko onog, bukvalno je javljeno medijima u pres sali da je Mbappe ovo izjavio i Arbeloa odmah dobija pitanje od novinara da istu tu izjavu prokomentariše, gde ovaj demantuje da mu je to rekao, niti da se takav razgovor desio, ali je bio apsolutno iznenađen kako je uopšte Mbappe dao tu izjavu. A na treninzima Reala se jasno vide klanovi u ekipi. Vođa jednog klana je Vinicius, vođa drugog klana je Mbappe. A Florentino Perez, on guši proteste protiv sebe, cenzuriše transparente na Santiago Bernabeu, šalje redare na publiku koja želi da mu vidi leđa, žele da iskažu stav da ne žele više Florentina Pereza u klubu, jer je otprilike ponovo uradio ono što ga je koštalo u prvom mandata. Dakle, opet je napravio Galaktikose, a stavio je klub u drugi plan. I sada se dešava na terenu ovo čemu ćemo sad pričati, a Real Madrid kao klub pati. Ali ne možemo opet ništa ni da mu kažemo, jer Ramon Calderon kada je vodio klub, znači kada Perez nije bio tu, opet nije bilo, Bog zna kakvih uspeha. U smislu da se osvojene su 2 La Lige, nije osvojena Liga šampiona, onda se vratio Florentino, opet se napravila ekipa, može se reći Galacticosa, gde su dovedeni Bale, Benzema, Ronaldo, Kroos, Modrić, Casemiro, sada ne napravim cijelu ekipu, znate o kome pričam, Marcelo je tu jako bitan šraf, zašto njega da ne pomenem, Sergio Ramos, mislim, hajde da ih sve pomenemo u neku ruku, ali da se ne zamaramo sada time, ali je činjenica da je osvojio šta je osvojio Florentino Perez i možda može u jednu ruku da se kaže zna on šta radi, mada deluje da ne zna, ali bilo kako bilo, nisam za tu vrstu diktature gde Florentino Perez, gde funkcioneri kluba uopšte utiču na to šta se viče sa tribina. Znači, Florentino Perez, osim što guši proteste protiv sebe, svađa se sa publikom oko sebe. Jel vam je to možda poznato? Jel vam je poznat ceo ovaj šablon? Ja sam prvu epizodu mišljenja snimio poredivši Pereza i Mijatovića. I ne želim da forsiram to poređenje, niti me interesuje da stalno pričam o tome, ali ne mogu da ne primetim da Mijatović cenzuriše šta će da se peva protiv Čukaričkog, pa otera pola publike, da se Mijatović nakon večitog derbija svađa sa publikom oko sebe, bukvalno na isti način kao Florentino Perez sada protiv Ovieda. A da zlo bude veće, utakmica sa Seviljom je prošla u znaku sebičnosti u igri između malo čas pomenuta 2 klana. Na papiru, onaj ko je gledao highlights, Mbappe asistirao Viniju u 15. minutu, ironično,
kao 15 trofeja u Ligi šampiona koja je Vinicius toliko pominjao nakon je klasika. A u praksi Mbappe je na ivici faula, makar obostranog, uspeo nekako da sačuva loptu na koju je naleteo Vini i prosledio je u donji desni ugao. Dakle, desilo se slučajno, a druga situacija koju bih pomenuo je pas koji se desio instinktivno. Imali su igrači Reala iz Madrida jedan bljesak u drugom poluvremenu, kada su spojili krštenu akciju koja je završila pasom Juda Bellinghama za Mbappea. A da su hteli da igraju fudbal jedni sa drugima, bilo je prilika da bude i 3-0 za Real protiv Sevilje. I sada neko i dalje hoće da kaže i da opravdava što se nije preseklo ranije. U korist Xabija Alonsa, koji inače ima novi klub. O tome ćemo malo kasnije. Hajmo prvo na Partizan. Partizan je igrao protiv Čukaričkog na Banovom brdu ili, bolje rečeno, Ukletom brdu. U prvom poluvremenu Partizan je taktički bio dominantan, ali činjenica je da nam fali individualni kvalitet i treba da razmislimo o tome kada analiziramo trenera. Demba Sek je bio nekako najkonkretniji, ali ipak nedovoljno učinkovit. Ne znam, možda previše lopti on troši za to što prikazuje. Ili, neću da idem u teorije zavere, ali možda igrači Partizana i guraju tu loptu na Dembu Seka, jer kao, ok, koštaš 2 miliona, hajde da te vidimo na delu, hajde ti budi taj koji će da opravda to što se piše i što se traži za Dembu Seka. I ja Seka stvarno gledam kroz prizmu cene koštanja i stvarno pokušavam sebe da ubedim da je uopšte smisleno da pričamo o Seku kada uzmemo u obzir da za samo obeštećenje moramo da damo 2 miliona. I tu, po mom mišljenju, svaka dalja priča o Dembi Seku ovde staje. Znači, mislim da je to, da kada istekne ova pozajmica, da treba da se donese odluka da se on ne otkupljuje, pogotovo ne za 2 miliona eura. Prvo poluvreme je realno bilo dominantno i kada smo sagledali posle poluvremena, znači statistiku, imao je Partizan 9 šuteva, od toga 6 šuteva u okvir gola, 68% poseda lopte. Dakle, i brojke su pokazale da je to dominacija bez realizacije, jer je rezultat bio 0-0. I ja u tom momentu sam sa sobom promišljam da postoji bojazan, jer smo ipak na Banovom brdu, da se ova utakmica završi rezultatom 1-0 za Čukarički. Nacrtano je 1-0 kraj. Na poluvremenu su nas takođe počastili kadrovima iz lože. Predrag Mijatović utakmicu prati u društvu advokata Palibrga. To je, za one koji ne znaju, lični advokat Aleksandra Vučića. I tu moja podrška Predragu Mijatoviću ne samo da bledi, nego u potpunosti nestaje. On, da je blizu čoveka, kakvim ga predstavljaju u medijima, u tim naručenim tekstovima, on bi od tih zamišljenih 150 miliona eura, kojima tobože ima pristup u organizaciji opozicije Florentinu Perezu, on bi onda obezbedio 50 miliona eura za Partizan i rešio nas svih problema. A ne bi se lizao sa ovom nakaradnom vlašću i njihovim predstavnicima i ne bi na onaj način štitio predsjednika Republike od Partizanove publike. Opet, pozitivne poteze koje bude povlačio, ukoliko ostane nakon 1. juna, pohvalit ću. Neću biti kao neki da zbog ličnog neslaganja ili zbog tobože pregleda i ne znam čega, da sad ovde ja iznosim neke konstantne kritike na ivici vređanja kako bih, ne znam, imao više pregleda i kako bih više vas kliknulo. Želim da ne budem u tom, ne budem takav, ne želim da to bude ono o čemu ćemo ovde pričati konstantno po svaku cenu. Želim da dođemo do trenutka da u Partizanu sve toliko dobro funkcioniše, da ja kada snimim klip, vi budete u fazonu, a što sad ti snimaš uopšte ovaj klip kad je sve tako lepo?
Eto, želim da se tada vratite na ovaj kanal i da kažete, ej, baš je sada lepo. Došao sam ovde da ti napišem komentar, sećam se da si pričao da želiš da bude baš lepo, da nemaš o čemu da pričaš. To stvarno želim. I ne želim, dakle, zbog nekog neslaganja trenutnog da pljujem u budućnosti sve što bude radio. Jer u neku ruku možda je Predrag Mijatović stvarno samo naivan. Iako je stvarno naivan i shvati neke svoje greške, moramo mu oprostiti prosto. Ne možemo da budemo toliko podeljeni, ali do sada me nije ubedio da uopšte treba da ga priželjkujem nakon 1. juna dalje u Partizanu. Jer idealizovali smo ga i konstantno o tome govorim. I idemo na to drugo poluvreme. U drugom poluvremenu, na samom početku, Dragojević je kriminalan. Dakle, mislim da je 65. minut bio krajnje vreme da umjesto Dragojevića uđe Natho. I kao da me čuo Blagojević, s tim što bih ja i Seka menjao dosta ranije, deluje Blagojević, dakle, uradio izmenu, mislim da je Dragojević Natho bila izmena oko 70. minuta. Ajde, okej. Znači, to je to. To je taj način razmišljanja. Znači, nema tu neke greške. Nema tu šta drugo da se izmisli. Nemamo mi u omladinskom pogonu, teleoptiku ili na klupi igrača koji nije Natho, a nije ni Dragojević, a može nešto da uradi bolje od njih. Ili ja grešim. I sad ćete svi da kažete Karabeljov, okej, Karabeljov. Neću da kažem. Možda pogrešan potez. Možda, znaš, ne može u isto vrijeme čovjek da tera Blagojevića i da pljuje Blagojevića, a da hvali Karabeljova. Znači, malo odlučite se. To ću samo da kažem. U svakom slučaju, deluje da je svako u timu Partizana hteo da bude heroj. S tim što niko u timu Partizana nema tu lucidnost da reši ovu utakmicu. Fali igrač poput Jovana Miloševića, Saldanje, Ricarda, ajde da idemo malo dalje u prošlost, Klea, Đurđevića, fali igrač poput Leonarda, ne znam, Oumarua. Falilo je da Aleksandar Mitrović odluči da je dosta para i umjesto Katara da je došao dok još ima gde da se vrati i šta da pruži. Ali toga nema trenutno u Partizanu i neko je izvukao statistiku nakon utakmice. Jovan Milošević je učestvovao u 19 golova Partizana ove sezone, a od njegovog odlaska Partizan je postigao ukupno 17 golova. Ako nekome još uvek nije jasno o čemu ja ovde pričam, nije trener problem. Nije trener problem. A kada je Pavkov pogodio onu stativu, setio sam se poluvremena i mojih misli na poluvremenu da sam pomislio da je nacrtano da završi 1-0 za Čukarički. Ali okej, imali smo sreće, više nego pameti. Mislim, jeste, imali smo sreće, zato što Pavkov je to do sada već radio. Takve golove već postizao, tako da okej. Na kraju je čak i Simić pokušao da raspali po njoj iz daljine. I onda tu nervoza oko pada Trifunovića u kaznenom prostoru, čekala se reakcija iz VAR sobe, ali reakcija je naravno izostala. I to naravno me nervira. Bilo je gaženja, da li je to dovoljno za 11-terac, opet se vraćamo na to da se ni ne razmatra reakcija u VAR sobi u korist Partizana. Znači, zašto je fudbal postao to da ukoliko sudija gleda VAR, to znači da mora da dosudi penal? Zašto ne uzmemo to malo vremena da pogleda VAR i da kaže ok, ja stojim pri svojoj odluci? Mislim, stvarno je onako neugodno, jer želimo da čujemo razmišljanje na licu mesta, a ne posle da sudijski analitičari koji su plaćeni od strane televizije samim tim ne mogu da budu nezavisni. Jer, znate kako, ja ne mogu to da dokažem, ali ukoliko Arena Sport, finansirana od ove države, na čijoj vlasti je nepomenik, taj nepomenik navija za Crvenu zvezdu i kroz Arenu Sport od njegovom odlukom prolazi novac koji prolazi. Direktor Arena Sporta poklanja dres Zvezde, a ne Srbije, kada se viđa s kim god da se viđa. I onda mi očekujemo
da će sudijski analitičar na toj televiziji koji prima novac od njih da dođe i da priča u njihovu kameru, da bude merilo za bilo šta. Da bude... Ne može da me smiri on. Neka me smiri sudija koji će kaže, ej ljudi, ja vidim da je prvi kontakt počeo tu izvan terena, izvan kaznenog prostora, jeste, kasnije bilo gaženje, ali ja sviram faul za ovaj prvi kontakt i nek bude slobodan udarac za Partizan, mi ćemo tu malo... Ali ja ne bi čak ni tu voleo da odmah graknemo svi na to. Okej, čovjek je stao, pogledao, doneo odluku, uradio nešto. Ne, ovako ispada kao je se pravimo mrtvi. Hajde se pravimo mrtvi dok se ne završi utakmica, tu će posle malo neki tamo Stankela na YouTube-u da kmeči o tome da li je bio penal ili nije i to će da prođe i još jedna zvezdina titula, super. U svakom slučaju, statistički još dominantnije drugo poluvreme, ali ne mogu da kažem da su šutevi bili rezonski u drugom poluvremenu. Jednostavno, nema lucidnosti u igri Partizana. Taktički smo kako treba. Mislim da je ovo maksimum ovog sastava i Blagojević u izjavi odmah u mix zoni nakon utakmice kaže kako nam u završnoj trećini fali da kvalitetnije šutnemo ili da imamo kvalitetnije rešenje. I to je ovo što ja pričam. Ja sam to zapisivao dok sam gledao utakmicu. Nema uticaja na ovo što ja pričam to šta je Blagojević izjavio nakon utakmice. Meni je Blagojevićeva izjava samo potvrda od strane stručnjaka da je ovo što sam ja video gledajući utakmicu kao laik, onako kako je i on video. I to nije razlog zašto ja smatram da Blagojević treba da ostane na klupi Partizana. To je samo tako kako sam ja rekao. A ono kakav je Blagojević kao trener ću analizirati nezavisno od toga da li se on sa mnom slaže. On ni ne zna da li se on sa mnom slaže. To ja analiziram ovako. Ne znam da li to sve ima smisla što govorim. U svakom slučaju, on kaže da su momci dali maksimum i da je maksimum Partizana rezultat 0-0 protiv Čukaričkog na Banovom Brdu u ovom trenutku. Jer nisu donošene dobre odluke, jer nije se završnica bila lucidna, nije bilo dobrih šuteva ili kvalitetnih rješenja. Ja mislim više ovo drugo, jer svako je hteo da bude heroj, iako je mogao da se uradi ekstra pas. Iako je moglo da se nastavi akcija, šutirano iz daljine, ne znam. Ne znam u kom univerzumu je šut iz daljine prvo rešenje pri rezultatu 0-0, a ne strpljiva igra do kraja, znači hoću da je učačkate u gol. Kao Lamin Diarra u Kruševcu kad je guzicom dao gol na kraju. Jer je toliko lopta cirkulisala, toliko je se igralo protiv bunkera pasom, da je na kraju učačko. U svakom slučaju, nažalost, Partizanov maksimum je 0-0 protiv Čukaričkog na Banovom Brdu. Partizanov maksimum je 3. pozicija na tabeli Superlige Srbije ove sezone i ne mislim da je Partizanov maksimum određen kvalitetom trenera koji je Partizan ove sezone imao. Mislim da je u mnogome uprava doprinela svojim odlukama, svojim svađanjima, svojom, pa jednostavno, manjkom dobro povučenih poteza, iako smatram da je ova uprava uradila velik posao, mislim da Predrag Mijatović nije bio u pravu, da je dozvolio da je njegov ego njega pojeo, da je hteo po svaku cenu da se izbori sa svakim kadrom Danka Lazovića i svakom odlukom Danka Lazovića. Nije bilo transparentno to oko čega su se oni zapravo posvađali. Mi znamo da su oni u svađi, da oni ne komuniciraju, da im odnos nije onakav kakav je bio, što kao nije tajna, ali je tajna oko čega je puklo. I mi sad možemo samo da analiziramo to da mi nakon odlaska Jovana Miloševića nismo imali adekvatnu zamenu, da smo dozvolili da se svali krivica i odgovornost za to na trenera, da smo prosuli sve što smo imali u toku mandata Čakara i Stojakovića i da sada pokušavamo
da ponovo to izgradimo i mislim da je Srđan Blagojević opet došao do tog nivoa, samo što nema Jovana Miloševića i može sad da kaže ko šta hoće, ali treba ti jedan Jovan Milošević u Partizanu. I mislim da ćemo tek analizirati i videti koji će to potezi biti povučeni. Ja se nadam iskreno da će Srđan Blagojević da ostane trener Partizana, ma šta ko misli o tome. I jedino što mi je prihvatljivo, osim tog scenarija, je da dođe, na primjer, Žarko Lazetić. Nemam ništa protiv ljudi, ali ne želim smenu Srđana bez boljeg od njega. To sam rekao i tada, kada je prvi put smenjen. Znači, nama treba individualni kvalitet u ekipi. Nama treba u svakoj liniji po jedno vrhunsko pojačanje. Kad kažem vrhunsko, ja ne mislim da mi sad treba da vedemo Cristiano Ronalda, niti ja želim da maštam o tome. Ali mislim da treba u svakoj liniji da se dobro pojačamo. Da dovedemo igrača koji je bolji od svih trenutnih igrača koje imamo u svakoj liniji. Jel to ima smisla? Okej, zadnji vezni nam ne treba, ali nam treba krilo, treba nam desno krilo koje je bolje od Dembeseka. Treba nam napadač koji je bolji od Andreja Kostića i Poltera na nivou Jovana Miloševića. Treba nam levi bek koji je bolji od Jurčevića. Treba nam, nek samo tako 3 pojačanja dovedemo. Nek dovedemo jednog, ako prodamo Vanju ili Ognjena, da dovedemo jednu zamenu koja će uz Djelara da bude ofanzivnija opcija. Nešto poput, u krajnjoj liniji, nek Vukotić igra tu, nek Vukotić igra u sredini, levo, desno krilo, nek bude levo Bogdan Kostić i Trifunović, nek se rotiraju, nema veze, ali desno krilo nam treba nam napadač. Tu bi odmah drugačiji rezultati bili. Nije do trenera. Trener je izvukao maksimum i dobro je to rekao i mislim da je maksimum Partizana, da je kraj agonije kolo pre kraja, o tome da li ćemo igrati kvalifikacije za Ligu Evrope ili za Ligu konferencija. I jedna i druga solucija imaju svoje prednosti, ukoliko ste o tome čitali, analizirali. Činjenica je da ukoliko Partizan igra kvalifikacije za Ligu konferencije od početka, bit će nosioc kroz cijele kvalifikacije, a da je krenuo kao drugi, sigurno je da ukoliko bi Partizan iz Lige Evrope, kvalifikacije za Ligu Evrope ispao, da bi bio nepovlašćen na žrebu. I u svakom slučaju da ponovo kažem, nije trener problem. Srđan Blagojević nije problem. A da komentarišem sektaški narativ, da je zvezdaš, to tek neću. Ali vidim kroz vaše komentare da se to prihvata kao činjenica iz tog jednog kancerogenog izvora i ne mogu da razumem da je 2026. godina, a da se ne vraćate u 2006. na ovamo, pa da analizirate šta iz tog izvora sve dolazi, pa da onda pričamo da li je Srđan Blagojević uništitelj ili je pozitivna figura, ali svakako smatram da ukoliko ne dovedemo boljeg trenera od Srđana Blagojevića, njega ne treba ni da smenimo, jer, ponavljam, nije trener problem u Partizanu. A Chelsea je odjednom samo iz nevezanog objavio na svojim mrežama kako je od 1. jula menadžer Chelsea Xabi Alonso. I mene ta vest iznenadila, jer Xabi Alonso nije igrao za Chelsea i pre bih ga nekako očekivao kao menadžera u Liverpoolu. No, nije ni to nužno tako. Da mora sad menadžer da je igrao u klubu koji kasnije vodi. To su 2 razdvojene karijere, realno. Ali me čudi da je i ludi Amerikanac Todd Bowley konačno povukao neki smislen potez. Potez koji nije kretenski, jer to šta čovek priča, kako je dovodio igrače kada su preoteli klub od Romana Abramovića, to je samo u Americi smiješno. Sa ove strane okeana mi imamo malo drugačiju vrstu humora. A što je najgore, on se nije ni šalio, no nebitno sada to. Svakako da me ovim potezom Chelsea zainteresovao, da ih malo više ispratim i svakako da su dodali neki šmek klubu ponovo.
i neka daju odrešene ruke Ćabiju Alonsu i možda što manje zvezda ili wannabe zvezda, pa da vidimo šta može da uradi. Ja stvarno verujem u njega. I toliko od mene za ovu nedelju. Ukoliko si gledao od ovde, znači da si pronašao neku vrednost u ovome što pričam. Zato se subscribe-uj na kanal, da mi daš vetar u leđe da nastavim svake nedelje. A do tada, to bi bilo to i sportski pozdrav.